Kahinyautrap National Youth Front HNYF Central Executive Committee lingba ubat Tilli Borswear General Secretary kalapan pau bakat kum kejubab Right to Information RTI na katanat kampo iyeng ke Sarkar Jalahi ke kedausai bakam dan kanu-kanu kejubab na katanat kampo iyeng ke Sarkar India halor ke resolution dawa pentri kam inner line permit hamigalaya. Habakran sigilat pathay kubor hakashpau tari unay luar araja arpusan uba Tilli Bor ulaong baksyukot tang hakajing tho balam menjur ya ka resolution da kayeng dorbar thawan ke jella haka khat khandai tari unok pra arajar khat khandai bot ka sithi no konrad kes sangma umentri rangba ka jella sa umentri kampo iyeng ke Sarkar India haka arpulai tari unok pra arajar khat khandai. Ulaong haki jingkeli bala ke Sarkar India kala jubab ANM halor ke jingdawa pentri kam inline permit bat lakala dan am ke jingbut din na ke Sarkar jela penban ki jubab ki pausai ba om dan AA halor kini ke seng kala ong baka datang ke kampen biet pajba da ke Sarkar MDA balam khmat da ke National People's Party NPP te katkum ka jingtho jingtar ke bangila bu ikni ke RTI habai de ikni ke ILP kabangila yo ba nadu ba la pass a resolution po ka Legislative Assembly jong ka Meghalaya nakaliang ka Sarkar hadu menta habai dei kani ka benta kila submit ya kani ka court po ka central government Sarkar India banpan ya ka ILP hadin kata ilapan ni ka jungtho kakabay bat kani ka reply ke palawan na po ke Sarkar India handai nakaliang ka central government ru kam simla ai kanu ka reply bat hadi nang tu ngilabu ya ke jungtho ka bangi kali ba hatu fila lik follow up na amar katkum ka jingi i ke jungi habay dei kani ka benta nakaliang ka Sarkar kala ong ba janman ki por man ba ki her stage po Delhi kila ba ong bakilet ya karen habai dei bakabenta habai dei bakani kabenta ka ILP ndai pause katkum gini ki kot ki bangilayo kampat don hi kanu bentaru bakilet follow up ni ban skin submit habai dei bakani ILP ka bangilapan nadu tuar ba mensua te lata fiat katkum gini ki tho ka bangila ai ka ba ngin pensai ngin ai ko copy speed ki press question ka paningkong ka bangilabu yang please provide the Xerox certified copy of the Meghalaya Legislative Assembly resolution on ILP. Habide bikin kebenta kila. Aingi ya ka. Kot kepala pas lingba ka Legislative Assembly. Kabaar ka pangilapan, please provide the certified Xerox copy of the forwarding document forwarded by the government of Meghalaya to the central government on the Meghalaya Legislative Assembly resolution on the subject matters inner line permit. Habide bat kani kebentaru kila ai kani kebenta ba kila lit submit Sapo Delhi. Kabalay ka question ka bangilabu. Please provide the Xerox certified copies of the central government response to the resolution as passed by the Meghalaya Legislative Assembly on the subject matters of inner line permit. Handrai habay day bigani katingkali kabalay kamdon ay nakaliang kasong kikilapan sabi. Nil. Kabasaw kabangilabu. Please provide the Xerox certified copy, that is document relating to follow up document forwarded by the government of Meghalaya to the central government on the subject matters of the inner line permit. Habi day begini kebentaru kam semla dan hi kanu ko follow up hadu mata. Nai dangsen ngilai limba ki lat pathay ko buar. Pa nakaliang jong chief minister jongi ula lech Delhi banpan habi day bat ka Meghalaya kader. Bat haki benta kabay day baka schedule bat kunju ya ka ILP handai foksi nadu itu kipuar hadin baka resolution kalapas na po ka assembly kam semladan hi kanu ko benta baka late follow up habay day bat kani ka ILP kani kalapan pa away sai ba ka Sarkar ka supenbit ini kipat ba nadu itu kipuar kiba kia peni po social media baki das lada kidai sai ki baki semkhia habay day kani benta kum kajeng kwa hi ba kajeng trang hi kajong ni ba kani ka ILP right kam slam su bang dei ban yo namar ngipan nam ta ka hok tapi pek ha bai dei kini kajeng yakhi ki pamenta nila dei ki wei ki ba la kersan ha bai dei ba kajeng yakhi jong kani ka AKMTA ba kajeng wan kamai kertep jong ki brio ki banaba sa kani kejela kajong ni ti
lada poi hitu puat bangin yo ya ka ILP ngin dan kam su boneki nomor kibriu ki ban man kate kinsa hap manya ka kum ka kandon jong ka ILP namai ka ILP ka dei ka wei hi ka benta ka bala banda ini kecak benriu nadong hadang nadu ka kalat kamai kaji Jakarta bat ki wei de dangshen ki khot jungi ki banapo ka Southeast region ilapan pusai ni ba kadan ka jingkhnra ka jongki ha than majai sethi ki lalap ki kot kisla ki ba kibriu ki banabar ki ba apen itu ki ru bat ki latip sai ru ba ki dei kibriu ki ba nang ba kibriu ki banabang la andai ki lawan lasa sini spo ka jala ka jongni bat ki layo ru ya ki kot ki pata jaka ki dulet kebaar kila yo ya ka identity jong kejela me kala juni kantam ke epek bat kila yo ya kini ki sanad bat ki receive ki bakila siu sepo ki sodar snom ni kinu ki badai pek habi dei bat kesnong kata ke habi dei bikini ki bentang sa pensai pi bat ngan haru ya ki kopi ki bang labu mentas ni kenang ba upai ba ru semua tu ni kondam ni kan komle atong kan ka sarkar phimut ba kajak benriau hi kejong nyau trap kemdai su ko bobek pen bit me pi man laki por man laki ya dalai leiru nginum ailan pat habai dei begani bentasan ngan sasyong ni kejeng yalang ka bakar ki bangan perkat na benta kani ka ILP hadiah nang ta kat kum kejeng pek kejongi kejeng kular jong ka sarkar habai dei beka MRSSA kila ong ba an sabu ya kata ki kerdok ba laipo lai kuiteli ndai pokse adu menta kerdok ko badang don ang ki hapo kariboi bi ke jungi kakala kum ka ketem kala ketem auria kala ban gitu kam sim la pendon kam hok ya ka hagi tu people pila pendon kam la mata ka covid center covid testing center andai mata la da pia lenti nang tu la sop do daki plang kala ka jaka le kam auria ni na kaliang kaseng hai ni por bansawan kendian na sai syong maner perkat hak benta ba kadai hak benta bat kani ka MRSSA bat hak benta jong kani ka ILP lada ka sarkar kam le ai ni na kaliang kaseng ban sisu na sa sim ni senjam ka badan kam bat ni keduro ka sarkar lada kam la ban le ai habai dei kani benta ni hi na kaliang kaseng ngin sa le ya ki kam ki bangi dei bande but nang ni sakmat ni ong ke sarkar wat num penbi wat num syat syukur ya ki birojong namar pat ba hi uji de pi ba pensyong tu nak benta ka juni pilong nong thau a yang tu nak benta upat ba nam ta public interest kai ka ba upat ba usung tu ba ngidon kam habi dei kini benta mapi pidei banle tu pen kelah man thau ta ka an ka bandai ni upat ba ban plie kalat kamai gaji nak benta ka jong ni ndai ngi klam ji de pi yang tu ba pen syong ba ya ka tu ka suki ba pen le ya ka i hakamon kala jong ada pimla ban le ta an sopoi ka puat ya pi baro ki ba syong po suki pen sa sungu anda la poi ka puat ha ka tu ka puat upai ba unum sania su pi watang ci sembo ini tersebut ada pi pai ba dei ba kan benta amar hadin ka jing ki jong baro ti khot hi jong ka bri hu nyong trap sarkar kala sim ni ketu kesenjang ka bala pen ko ngu ke jingle jong ni kumpi ta ki dekat jong ka beri nyong trap ka sarkar kampan sisu ba ka hab ban pas kan ke resolution apo assembly lengkat bat ke jing menjur jong bar khoi ki nriu phongut ki nong elam ki nong mikmat ki jongi hak tu ko por ka jing thmu jong sarkar ka dei bai thik kumba on pen thanda ya ka jingi ki ke jongi bat nakaliang ke sarkar ka nong mut ba ni nong bot thong ni nong bot dien habi dei ba kani ka jing kwa ka jongi ka jing tawa ka jongi handrei ya ka bamanta pilai isahi dak khamat ajong ba kani ko kopi ka ba pensayo pensala ban pen i ya ki pat ba ru ba kani ka sarkar hi ka syak kelai ni nadu ka ILP ka MRSSA ka dei bitang ka jing swa pen kami yang ni pat ba bat sai pet andala poi ka por ngi lu nakaliang jong kaseng ngin sale ke badan kam bat pen sahaban kit clear ya ke jingja ka ban saja skma namar ya ka hok
kejong upai ba dalai lay du pemdai ban pendu ya kajing long try kejong ni habi dei ba kendo ko siap kamdei bandu lanu kumenta banga ong ipi bana kaliang jong kasora circle ki 8 pau sengi habi dei bat kata kajing yo tiet jaka jong ubriu banapar om ba ubriu udai unong India dari ubriu banapo bangla ubala ngila yo ya kata kasaki sebut ba udai hisa atau ubriu banang bangla handai ula yo ai kajaka ban tiet hakani kejela kajungi naka i kada kadai be kajing telon karkom terekam dei na kata bangi kwa hi ba pen ai ya kani kejing dawa kajungi kata kadai kebongsan hi ka ILP bat lada pimla ban ai kani kan kamdan jung mentoi pi ban syong tu apa ski ban pen thau ai namar katuka an kamdan kanu ka benta kapan yarap hi ngi bo buriu banabar bana nakiwi ki jala nakiwi ki country kiwi kiri ula wan sini ke caka jung le akat baman kejumpan ka LP ngi sungtu kamdei ke basuk ke ba men select ai no ngi ba pnio ndai ka MRSA kala don lupa pentrikam suai ka kat ba kan ni ka kejung dawa ka jung ni nama ta ka LP kenang ya ba ka MRSA kala don lupa kejung kular ke ba pila ya clean ni kepur ki ba mensua kita ki live kui tili ki entry exit point hadu mata tang kati ka wei ka ba la don ru kekelak tem balik pai kemat gitu pai kemat ba namar kati kari boy ku jungi kati kadi ka wei ke entry ke ba ki beriu ke ba nabar ki yo bandrum ada pipet hakini ki kapodar kementa karata seraru kadi ka wei hang tu bila ada hejing sya dang hendiat kuar bangai i bana kaliang kitu ki lemba kini ki lapat hai ke bor ku jumpi munsa ba pastu ni yong habi dei ba kini ka cegit ke baken bu angtai loka ma sisi ndai hadu mentang yang padi i ba kadon kata cegit kibu umbani ketuka infiltration gate lemba kini ka infiltration gate ada pipai kemat hakini ki dengan social media pi ba kejik sak bam bisa sispa aspa la pelaj ki beliau bandung sini sport ke jela ke ni pi pihak pan klan dah kamtam ketenat labor ka wei ngade bat ada pila ai man penterekam hi kini ka ma rasa se ya ka ba menta kharai kan kambha bat kan la don lupa kata kejenda ka ba kendiat nam ta jong ni andai kemat hi ke bas kami ke dei ka ILP mar ka ILP hi ke dei ke beniat ke ba klan kebantek lah kami ke jungwan dokter step ke beliau ke banaba Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya